izina rikomeye n'izina ry'umwami Yesu, izina rikora n'izina ry'umwami Yesu, izina rivuga rikonge. Haleluya, haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uwanesheje urupfu na kuzimu. Ni Yesu Kristo umunyanazareti n'umwami w'abami. Haleluya. Ni Imana idahinduka, n'umwami mwiza, ni Imana y'icubahiro kandi kitunezeza. Yaravuze ngo icubahiro ciwe ntazigera gisangira n'umwana w'umuntu. Haleluya. Izina ryiwe nirihabwa icubahiro. Ndasubiye kubaramutsa kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uwanesheje urupfu na kuzimu. Ndabahaye karibu n'akaze kuri channel yitwa Isaha ya Yesu TV. Amazina yanje nitwa Manirakiza Magnifique. Ndi umumama mfise umutwaro umwe n'abana, ibisigaye Yesu Kristo aduhana umugisha. Nshuti z'umusaraba, dufise impamvu yo kuvugira Yesu Kristo, kandi nawewe urayifise. Ufise impamvu irenga imwe canke zibiri kuvugira Yesu Kristo. Ukavuga imirimo yiwe, ukavuga gukomera kwiwe. Hari impamvu ukiriho. Haleluya. Ntabwo yagusigaje gusa kugira ngo wiryohere, oya, ahubwo hari impamvu tunikiriho. Imana imuje tugirire neza. Rero reka tubanze dusenga Imana, hama twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu. Turagushimiye Mwami ugira neza, tukuzamuriye icubahiro. Ndavuze nti ntawe uhwanye nawe, ugira neza bugaca bukira. Ndagushimiye kusubiye kumpa akanya ko kuvuga ijambo ryawe. Mwami, ntabwo mbibereye, ariko kubw'amaraso ya Yesu Kristo yatwogeje ku musaraba akaduhuza n'Imana, ndi mu bababariwe. Rero reka amaraso yawe Yesu Kristo ambonekeho, Mwuka wera agaragareho, kandi uzohezagire umuntu wese azumva ubu butumwa. Ibisigaye Mana ubane n'imitima ya buri muntu wese, ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa kandi reka turirimba akaririmbo gatonyi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Izina rikomeye n'izina ry'umwami Yesu, izina rikora rikongera rigakora ibikomeye. Iryo zina rya Yesu rihindura ibitari guhinduka, rica inzira ahatari inzira, mu bugaragu hababazi y'ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Ngo izina rya Yesu Kristo ngo ni izina rikuraho ibitari gukurwaho. Haleluya. Iri zina ry'umwami wacu Yesu Kristo rero dutegerezwa kuryishimira, dutegerezwa kurinezererwa. Haleluya. Kuko ni izina rihindura amateka, ni izina riduhindurira ubuzima,
ni izina ridukura mu rupfu, ni izina ryadukuyeho ibyaha n'ibisa nabyo, nirihabwa icubahiro, ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice ca 43 tangure ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Imana itugirire neza. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uhoraho wenyine niwe mucunguzi. Ariko none uko niko uhoraho agize, uwakuremye yewe Yakobo kandi agakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uri uwanje. Haleluya. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Amina. Reka dusome kandi ayandi majambo ari muri Yesaya kandi igice ca 45 dutangure ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibi ni byo jewe uhoraho mbwiwe narobanuje amavuta, niwe kuro uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo siribanga amahanga imbere yiwe, kandi nzokenyurira inkindi z'abami kugira ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe, kandi amarembo ntazokugarirwa. Haleluya. Murongo wa kabiri, nizoja imbere yawe, kandi ahari udobogoro nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ivyuma, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu misho, kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana y'Abisirayeli. Amina. Haleluya. Yari amajambo meza yo kuremesha Imana yabwiraga Kuro mu gihe yamuhamagaraga. Reka rero uyu munsi titre yacu iravuga ngo ikigutera ubwoba ni iki, nimba uzi ko wahamagawe n'Imana. Igitumye gishaka kugutera ubwoba ni iki mu gihe uzi ko wahamagawe n'Imana. Haleluya. Turasomye amajambo meza aremesha. Ijambo ry'Imana ryarabwiye Yakobo, riramubwira ngo Yakobo, ngo nawe Isirayeli nabumbye, ngo ntutinye kuko niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, ngo amazi ntabwo azokurengera, n'urubeya ntabwo ruzokubabura. Haleluya. Haleluya. Mu yandi majambo, iyi Mana yacu irazi neza muri iyi si turimo ko dukeneye kuremeshwa. Izi neza yuko iyi si turimo yuzuye umwijima. Satani nta kindi cyamuzanye atari ukwica no gusambura no kwiba. Ariko turashimira Yesu Kristo, nawe yaciye muri iyi si akaba yarahonjeje uko bimeze. Niyo mpamvu Imana yacu itahengeshanya kugira iki, kuturemesha. Ngo niwaca mu mazi ntabwo azokurengera, ngo kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Haleluya. Ngo niwaca no mu muriro ntabwo uzosha. Haleluya. Mwene data, nimba Imana ariyo yaguhamagaye, mu byo uri kuracamo byose ibishaka kukunaniza, uzobibwira uti namenye ijambo ry'Imana ko ryambwiye ngo kariyo yampamagaye, ngo nubwo noca mu mazi ntabwo azondengera, ngo nubwo umuriro wahaguruka, umuriro ibisate byose bigasha, ntabwo uwo muriro uzongeraho, kuko Imana yampamagaye ari yo kwizera, kuko Imana yampamagaye ari yo nyembaraga, Imana yampamagaye ni nyebushobozi. Haleluya. Mwene data, nshuti y'umusaraba, muri iyi si tugezemo, igihe muri misi ya nyuma, turi mu bihe bikomereye abagenzi, turi mu bihe abana b'Imana bakeneye kuremeshwa, turi mu bihe abana b'Imana bakeneye indemeshanyo zivuye mu ijuru.
haleluya. Kandi nta buhanuzi busumba ijambo ry'Imana yo yihumekeye ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana uyu munsi rirakuremesheje, rirakubwiye ngo ntukangwe n'ibyo uri kuracamo, ntugire ubwoba n'ibyo uri kurabona imbere yawe, ntubone iyo mvura iriko irazibaza ngo irakunyagira. Oya, wewe usabwa kwizera uyu mugabo Yesu Kristo, kari we yaguhamagaye. Ikiguteye ubwoba ni iki? Kari we yaguhamagaye, igitumye ugira ubwoba ni iki? Haleluya. Imana y'umuje itugirire neza. Mwene data, nta mpamvu yo kugira ubwoba. Mwene data, nta mpamvu yo kwicwa n'agahinda. Uyu Yesu Kristo yaguhamagaye n'umunyembaraga. Birashoboka ko mu murimo wawe abantu bazokwereka ko ntacurico, abandi bakakwereka yuko we no kuvuga ntabyo uzi, ariko ijambo ry'Imana ryararemesheje, riravuga ngo ibyo byose ngo Imana izokwereka ko iri mu ruhande rwawe, izogufata ukuboko. Mwene da, nzanywe no kukuremesha, nzanywe no kukubwira ibyo uri kurabona bishaka kukurengera nta bubasha bigufise ko byo kukurengera. Impamvu bitagufise ko ububasha nuko Yesu Kristo nta kintu na kimwe kigeze kimurengera. Haleluya. Nta mpamvu yo gutinya amajambo ariko aravugwa, nta mpamvu yo kugira ubwoba bitewe n'ibyo ubona. Haleluya. Mu minsi turimo Satani ariko aratera ubwoko bw'Imana, urukundo mu bantu rwabuze, umuntu akaguca intege yawe yo guteye imbaraga. Ariko ibyo byose uzoguca intege ntuzobiha amatwi, ntuzobiha amaso, uzovuga uti wampamagaye n'uwo kwizerwa. Haleluya. Imana y'umwijuru itugirire neza. Uwaduhamagaye muri uyu murimo n'uwo kwizerwa. Yaguhamagaye kuko yabonaga ko hari benshi bakeneye kuruhuka. Yaguhamagaye kuko yabona hari benshi bakeneye indemeshanyo yawe Imana yocishamo iciye muri wewe. Haleluya. Rero mwene data, ntusubire kugira ubwoba. Ntabwo ari igihe cyo kugira ubwoba, ntabwo ari igihe cyo gutinya, ntabwo ari igihe cyo kugamburura. Oya, ahubwo ni igihe cyo gukomera. Haleluya. Nimba Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe, icyo gutuma utinya ni iki? Nimba Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe, niki cyatuma ukorwa n'isoni? Nta na kimwe. Nta na hamwe nigeze nsoma ijambo ry'Imana ryanyeretse ko Yesu Kristo yakozwe n'isoni. Oya, ahubwo byaranyeretse yuko Yesu Kristo yarababajwe, yarikoreye umusaraba, Satani yaramugerageje, ariko Yesu Kristo yagendeye mu ijambo ry'Imana. Nawe rero ntugire ubwoba bw'ibyo ubona, ntiwikengere. Oya, iyaguhamagaye yabonye ko ushoboye, kandi umurimo ntabwo ari uwawe. Niba uzi ko wahamagawe n'Imana, umurimo ntabwo ari uwawe, umurimo n'uwaguhamagaye niwe azikorera. Haleluya. Iyo umuntu agiye muri kampani gukora cyangwa mu kazi kari ko kose, we aratanga CV cyangwa resume yiwe, babona ko afise ibisabwa byose abyemerewe agahamagarwa. Wowe ugenda nk'umukozi, nimba ari uniform baraziguha ku kazi, nimba ari amabwiriza bose arakubwira ati bikenewe n'ibi n'ibi, aya masaha niyo dukeneye ko winjirira. Bisigura iki? Wowe wemerewe gusa kujya ku kazi, ibindi ntabwo ari ibyo, ugakora icyo wahamagariwe. Ariyo mpamvu nshuti z'umusaraba, ntugire ubwoba kubw'umurimo w'Imana. Oya, iyaguhamagaye irihagije. Yaravuze ngo ntabwo izemera gusangira icubahiro cyayo n'umwana w'umuntu. Nimba itazemera gusangira icubahiro n'umwana w'umuntu, ikiguteye ubwoba ni iki? Haleluya. Ibiguca intege ntubihe amaso, ibikwereka yuko ugiye guseba ntubihe amaso, ahubwo wewe hanga amaso ku yaguhamagaye, hanga amaso ku yakubwiye ati ndi kumwe nawe.
nuyihanga amaso urabe kuzokorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Haleluya. Bene data, nshuti z'umusaraba, iki gihe duhagazemo ni igihe cyo kwambara imbaraga. Iki gihe duhagazemo Satani ariko araca muri benshi. Satani yoca mu mugabo wawe, Satani yoca mu mugore wawe, Satani yoca no mu bana bawe. Satani nta na hamwe atoca kugira ngo aguce intege. Ariko ko wamaze kumenya Yesu Kristo icyo yavuze, ko wamaze kumenya ijambo ry'Imana icyo ryavuze, ntucikishwe intege n'ikintu na kimwe. Haleluya. Ntucikishwe intege n'ibyo ubona. Haleluya. Ntucikishwe intege nuko ubona ko abandi baba oya, we nimba warakunzwe n'Imana birahagije. Ikibabaje muri iyi minsi, abakristo benshi bashaka gucira ingero no kuriho. None nimba ushaka ko abana b'abantu bakuvuga neza mu murimo w'Imana, nimba ushaka ko abana b'abantu bagutera amashugwe, uwaguhamagaye nawe aragutera yahe mashugwe. Uwaguhamagaye arakuriye kuzoba bamaze kuriho. Abantu benshi bashaka, bamwe bashaka yuko nimba bavugiye Imana bariho, nuriho nta yindi ngero yawe ukeneye. Ariko wowe uzi ko wahamagawe n'Imana, wowe uzi ko yaguhamagaye itigera ibesha, yihanga amaso, ingororano yawe irahari. Yihanga amaso, izokurira kandi ngo ntabwo yambura. Umuririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo uyu mwami Yesu Kristo twizere ngo ntabwo yigera yambura. Haleluya. Mwene data, ntiyagire ikintu gisa guca intege. Haleluya. Imana itugirire neza. Satani wewe yatanguye kuva kera. Satani ntabwo yatinye kwinjira muri Edeni akajya kubesha Eva agahakwa Adamu, icyaha kikaza. Rero Satani ntabwo azotinya umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso. Ariko twebwe dushobozwa n'uwaduhamagaye. Turasabwa kugira umwuka w'Imana muri twe, aduha gushishoza, atubwira ati yamara ibi n'ibi, iyi nzira ntuyihanga amaso, n'imitego y'abadayimoni. Rero ntihagire ikizanga gucisha intege. Subira ukoresha impano wahawe, subira kuririmbira Imana, subira gukorera Imana yivugire. Urashobora kuvuga ati se ko nayikoreye igihe kinini, ibirwara bikangumaho, nkabura akazi, nkabura ibyo byose. Mbega wibagiye yuko Yesu Kristo yahuye n'amarushwa angana gute? Intumwa zavugira Yesu ntizagiye mu ibohero, izishwe zingana gute? Ibyo byose Yesu Kristo ariga yemera ko bitugeraho. Ariko nubwo bitugeraho, ntabwo yemera ko biturengera. Imana y'umwijuru itugirire neza. Rero mwene data, nawe nagira nkuremeshe ibiri ko birakuza imbere yawe, imisozi yose iri imbere yawe, ntuyihanga amaso. Yibwira uti uwampamagaye ari hejuru y'uwo musozi. Iyo yampamagaye ntabwo azomaza isoni. Iyo yampamagaye n'umwizigirwa. Haleluya. Mwene data, ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo gusubira mu murimo w'Imana, ni igihe cyo kuremeshanya. Haleluya. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege, ntabwo ari igihe cyo kugamburura. Oya. None nugamburura, hama umukoresha wawe naza akakubwira ati Matante nakubikije, uramuhiki. Kugamburuye ntabwo ari umwanya wo kugamburura, ni umwanya wo kuvugira Yesu Kristo utarabye ibi n'ibi, ni umwanya wo kuvugira Yesu Kristo utarabye iki n'iki. Kuko Imana yacu ariyo kwizerwa, izoguhemba. Haleluya. Izokurengera. Iyo atabaye Daniyeli mu cobo cy'intambwe, nawe ntabwo izokureka uko. Oya. Nimba Imana yaremeye ko Daniyeli yinjira mu cobo cy'intambwe, nuko yashaka yuko natwe tubona yuko
hari ibyo tuzoca ariko itazegera yemera y'iko intambwe zidukozaho amenyo yazo. Haleluya. Mwene data ntugire ubwoba. Nubwo abarozi bokwereka ngo urapfuye, urababwira ati ntabwo ndi bupfa kuko iyandemye ikambumba iracyafite kububasha. Haleluya. Umwana w'umuntu yaguha iminsi, uramubwira uti iyo minsi mpaye ni iyawe, ariko wibuke ko nawe wambaye umubiri n'amaraso. Yesu Kristo yambwiye ko ntazopfa nzorama kugira ngo namamaze imirimo yawe. Haleluya. Mwene data nshuti y'umusaraba, ni wendi ko ndabwira, uri mu bihe bikomeye, uri mu bihe n'ibintu byakurangiranye, uri muri bya bihe ubona abantu bose baguteye umugongo, uri muri bya bihe ubona umengo nta gaciro ufise, uri muri bya bihe uvuga ati iyo nasenze irihe, ukabona yo wasenze warujuje ariko utabona. Ibyo bihe niho Yesu Kristo ajya yitamura. Mwatuye ko uyu munsi Yesu Kristo nawe yitamurira ku buzima bwawe. Haleluya. Mwatuye ko uyu munsi uyu mwami wacu Yesu Kristo abya ku buzima bwawe. Haleluya. Mwatuye ko uyu munsi ibyari bishatse kukurengera Imana ibica intege. Haleluya. Ica intege ibyashaka kuguca intege, ifunga iminwa y'ibyashaka ibyari biguhagurukiye, ishira igitsure ku byashaka kugukanurira. Haleluya. Humura. Uyu Yesu Kristo ntazogukoza isoni. Uyu Yesu Kristo wiringiye ntazogukoza isoni. Oya, twaramubonye. Kandi umva impamvu twamubonye, nawe kubukiriho nuko wamubonye. Ibyaguhiga nuko bitari bihari, ibikiguhiga suko bidahari, ahubwo niko Yesu Kristo yakwimanye. Haleluya. Nuko Yesu Kristo yakwimanye. Nuko Yesu Kristo yakwimanye. Yarakwimanye biremera. Haleluya. Ni iki gitumye ubabara? Ukibuka ibihe bya kera, ukavuga ati ugashaka kwisubira muri Egiputa. Egiputa nta byiza bibayo. Haleluya. Haleluya. Abisirayeli bari mu rugendo barananiwe, bashaka gusubira inyuma gutera umugongo, ariko aho bari gusubira inyuma hari habi. Mwene data ntusubire inyuma. Satani icyo yifuza nuko wava muri uwo murimo w'Imana. Satani icyo yifuza nuko wasubira muri za nzira mbi, ariko mu nzira mbi harimo urupfu. Satani icyo yifuza nuko wava mu Mana akagukubiranya. Ntubyemere. Menya ibanga yuko Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Nubwo ubona hari imiryango itaruguruka, humura. Fata igihe cyo gusenga. Yesu Kristo ntazokumara amazi. Haleluya. Yesu Kristo ntazigera na rimwe agukoza isoni. Wewe wumva kurusha, uyu munsi ngiye kugusengera. Birashoboka yuko urushe nk'uko Ana yararushe igihe yarizwaga na Penina, ariko yazamutse umusozi. Aravuga ati uyu musozi ndabizi yuko ari umusozi w'utabarwa, kandi yarose umwana we Samweli. Nawe ngiye kugusengera wowe urushe. Uyu munsi wizere igitangaza cy'Imana, ubikorane ukwizera. Imiryango yari yugaye iruguruka. Icyo dusabwa ni ukwizera. Icyo dusabwa ni uguhanga Yesu Kristo amaso. Haleluya. Komera rero. Ntusubizwe inyuma n'ibi n'ibindi. Ntusubizwe inyuma n'abariko baraguca intege. Ntusubizwe inyuma n'aba Penina. Ntusubizwe inyuma n'aba Terera. Ibyo byose Yesu Kristo abifise kububasha. Haleluya. Reka rero we wumva urushe, ngiye kugusengera kandi ubwira ukwizera. Nimba Imana igihamagara kurira mubwira ngo izamenagura inzugi z'imiringa zari imbere ye, nawe ngiye kugusengera. Imana imenagura inzugi z'imiringa zari imbere yawe. Imana imenagura icyo cyose cyari gishatse gutera ubwoba. Imana imenagura icyo cyose cyari gishatse kukwishira hejuru.
ikubite hasi umusozi wari imbere yawe. Haleluya. Reka dufatanye dusenge, kandi Imana mu kwizera kwawe irakora. Mwami, ndasubiye kugushimira kuko ijambo ryawe ari ukuri kandi ari ubugingo. Ndakuzaniye umuntu wese arusha ari mu bihe bikomeye. Yesu Kristo, ijambo ryawe ni ukuri kandi ni ubugingo. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo uzomenagura inzugi z'imiringa ziri imbere yacu. Mwami, ndakubisa hasi inzugi zari zugaye ku mwana w'umuntu ariko rumva kino kiganiro ku bwoko bwawe nyakubahwa. Ndasambaratishije imigambi n'imigabo y'abadayimoni, ndakujeho imigambi n'imigabo y'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakujeho ibirwara byari ku buzima bwe, ndakujeho inyatsi zari ku buzima bwe, ndakujeho icyangiro cyari ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye umwuka w'ubukene, ndirukanye umwuka w'amabrokaje ku buzima bwe. Reka amaraso yawe Yesu Kristo agaragare kubarushe, abaremerewe mu mitima ubaremere mu izina rya Yesu Kristo, baruhure kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo abarushe n'abaremerewe baze bose urabaruhura. Mwami, nkuzaniye ubwoko bwawe rero, ubane nabo nanjye kandi ungirire neza. Ubwo ugendera abandi nanjye ntunyibuke. Mwami, nanjye ntunyibagire nyakubahwa, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nshuti z'umusaraba, Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, ugire ukwizera, ukomerere mu Mwami, ukomerere mu Mana. Haleluya. Nzi neza yuko uyu mugabo Yesu Kristo adakoze isoni, kandi nawe uzomubona. Ibisigaye ukomerere mu Mana yacu, ni ukuri ntabwo abesha kandi ntabwo ahinduka, azokugirira neza. Haleluya. Rero bene data, ndabakunda, buri muntu wese ahezagirwe, wowe ubabaye ukomere. Yesu Kristo n'umurengezi wawe, usubire kugira ibyiringiro kuko adakoze isoni. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina.